Person group leader tak Lalduhoma members tak somang. To Speaker. Ni kahun kan pet tam deu lek. Pangai ain. Kena khan rorel tu te pathian ruat ani thu kan ngai tha. Bible bok khan ani take misual te po ni thalawa tan ti khain ziak ve tho maya. Kan nemene sarkar hun alo chuapia maya rampum huap hun thalawan tong thin hi ang khongai khak katian van duai kati tak zeta tin voina kan bil ngai to me ka hian free adar zelo na tura malak na tur bil ani a eta hian apoi mo ber an zia mai ka free a apoi mo ber chu tho ho na tra ani ko ran ram kan nia NGO ram kan ni a kan NGO te kan ko ran tele political party ten nampum thila hi chuan in lung ruala in beinan po manglo ma kan lak ho na tur ani tak zetin ka ria a maro chu taka kan han kalpuya hian eni opposition lamte atanga puina hi chu asum fai chau kan sarkar hian amamo a adu a aba kai chuan kan telve arem tilo ni ber hian ka ria a hei hian COVID-19 kan do na konga kan chak turangin min ti chak lova voin kan bila po hian tho ho na tha poi mo zia te hi atel mi alovni RT-PCR call pakhat ma keimani ta kan nei lo lai le kan ho khom mai lai khan fan atanga lei ka tuma kar khat chunga ka cha thlen thei thu ka hril boka kan sarkar hi trulan ti lovani so te rual chuan mimalin poisa fai an pek chuan an dong boxia then kan CLP leader zom takin a call in alaya voin thlengin mandu lo ala ni reng boka ke chuan ka zota e trulawen ti chuan ka leilo maya ani kha chuan a lei top mai ni khan riata mi pui than khatinan komenda na I chuan a lei turi rula dikhek lo adong turi rula dikhek lo ti hi ani deu ber maya amol phau thak kian ka ria heng thil te hi ten local level po keimani bial ngei po constituency level po state level su soilo opposition MLA te hian telve na kan nei mia lo ni pakhat mai kan bial chunga quarantine center engzan nge om khoi nge mi hring engzan nge om ti po azoin kan zot job duk mai ni min da pon lang khop mai so wang chuan thei ang to kin khati chung khan kan fan te kan pe kan hlo te kan pe avoin thlengin opposition hian kan ti tur kan ti in ka ria kan thei to ka cooperation kan pe in ka ria kan sarkar min chandan ero hi chu a phurom lo khop mai hun kal zel tura po phurna min pelem lo nin ka ria a hei hi apoi ka ti thu kan soi lang du a Tranrual, angaya Tranrual hi free kan do ne na tur kut ke poimo ber kan lam chia nin ka ria ado le chuan dan le sai hi kan nei treu maya epidemic disease act kan nei a disaster management act kan nei boka ain rule le lom maya a pa bill an siam hi atul ngang yang chu kan se phave lowa tha ka ti thowa passport rule ka ti maya amaro chu heng disaster management act te hi 2005 alo pass to India constitution a entry som ni le pathum na concurrent list nuai siam ania hemi act section 6 nuai hian standard operating procedure SOP anon ti chuaka home ministry hemi nuai hian kum ni thlenga lungin tan theina te om ve sa ve ka kami nuai khan state in SOP ran central nena in kalovin asiam theile tho boka kha khan min dai mai lo mi o
a bil pui kanan puluta ordinansial kanan tirup rup khati te kariru chuan a oma adan kan riat tok lo wang te po ani mai theya a adik tak chuan tu naya assam rifle ne na kan hanin ti buaina po khan kan sarkar thlawang hau hi a truling ka ria a trong ve te po thain ka ria maro chu kan sarkar khan ti dik lo in nei ve mia maya kan kha chi phani Home Ministry na section 6 Disaster Management Act nuaya SOP and isua khan defense personnel te Central Armed Forces te a exempt ti kha chiang khop maya tin movement of goods and persons kha restrict lo tur ti kha chuang chiang khop mai boka ti so ti chung chuan kenin permit te kan lo ti ya central guideline na separate permit angai lawang ti kal aloni boxia tiang te kha aloni a chu wang chuanin kan central home secretary kan chief secretary hial le kharon thonin hedan hi in violate ni aron ti ngai khop te khan kan om ve a wang chuan henga hian thawang hanin ho ton po duila ke mani lamin ti sual kan lo nei ve de lek thin sia wang hian kan huai turangin kan ron huain kan ron pui theilo choni ti kha kan soilang du boka en voina kan bil he pu speaker mi pui lam ti tur ani vek maya mi pui hrem na tur bil ani top main ka ria ti ro ti su ti lirina khatani emi ti lo chuan cheng su ti zat hey hemi bo chia cheng nuai chu ti zat kan khon khom to ti po hei aron in thil telani a mi pui lam ti ro ti su ti na vek ani sarkar lam ti tur hi awm lo lutuka hei hi apoi ka ti a diktak chuan in sarkar hian ti tur anga zok mai mo ka ti ei mania whatsapp ka muwa nurse pakhat Mizoram wala nurse chu quarantine center awm reilu tuka mithar anon lu bel zela chuak theilo zela ni som ni pali awm nuwa voili an test nuwa chuan alo positive ve tangei mai ni kan chia thewin karing ka tu mo nge sarkar mo ni lom ni engangin nge quarantine center hi asiama a manage engangin nge ayen ko ti te kha khan te kha ani lom ni fridar lo na tura thil poi mo chu ten hei lengpui atangin an ron honga airport a film ko takin social distance po kanon keep vengar ngara lengpui airport atang kan lo honga basa tot in min phurles ya kan film khurna zong zong kha chok cheveka ti te social media mu tura oma kamangin mania chief secretary ka phone ringota basin ti bel thailom ni ka tiani etingan ti tak phe chu ka shelo khanga khan he kan bil chuang silo sarkar lam mo phurna ti tur hi atamin ka ria ten SOP te po voini as SOP ding lai naktu ka top dona athar alo chu khar thin tu a top don trip zana te lo chu ka sarkar in lockdown apuang le don lo mi puin kan shelova ti chuan ron ri thuta anin lei khom ban lova dor hon chung rei lo te an han honga kanin net luai le kha khan hriat ti darin lom ni sarkar thiam lon lom ni hang te a huna ma takai rin lok na om tura in puwa chana om hian kan SOP te hi chua an ngai lova motor in tlan chok kanan tia thing tlang motor traffic jam om mi lo na te in tlan chok kanan tian fe thei lova kan cancel le aro rel fel tok su ahar khopang karing wangin ron beipo kan beivak ngai lo amaro chue ha hian minister lak lu kan nia thu kan tiam kha chiawe thrian na thiang taka manga thlaibik nei lo ro rel tura kan in tiam na ta kha voina hian kan riat angain ka ria a thatakin na kan thok ho do mo kan ti line health department internal audit anom le phut maya hetiang internal audit a department ina an initiate ni silo ka riat voi khatna ani a eng te hian miri ru atingai thalova ten vice election te hripui kara sarkar in huai hota distancing ti don mai la thut na kan in trom veka kan ta pher veka
ari za hi nge ron ni don voina hian kan la thelo chung te chu an han ti dan ania ten testament an free lo chawa quarantine center a omna choi man an free lo chawa ripui leng dar don chawa contact spread o meka communal spread kan mabak meka kan tong trep to line poisa tam tak central atanga abi ka a local chung poin test man kan thinga e man kan thinga a hun lo len ka hriang te hianin mi tam tak sum nei lo wangin an in test lo phani quarantine center a te hian an lu hre phani eng zong zong hian free ati darani ti kan hria tanga ya ten frontline duty te insurance chung changa te po alo chuaka insurance chu sarkar na thok chung kwan ni lo tan chen eng ma lo om le si lova ko thanu pa pakhat po duty na motor training atla a thi ni cho chief secretary ne na ka thlena cheng sing ni sarkar hian na pe ni ngoro ti chau chu ani a ngoro kan huna to pa kan chun zom nge niang ka thu soi lak lo a phadi nge dik le kan chola huna le ani chun zom se amar ba to be him so chun to ma ya the post speaker a sentence lak lo chu jo se o insurance te po he min chiat ka lo to kan ni pen kan nu pui fana ngai tom lo wang ka sarkar te khere anti chuan he ri pui do na hianin kan kal thui thei ni